Kurumirira gututhuka kwa murimu ugwati wa Ebola bururi-ini turigainie wa Uganda, Kiama kia arigitani gia KMPDU nikionanitie kwaga kuiganira na uria ministry ya ugima wa mwiri igikururia mihang'o-ini yayo ya kung'ethanira na murimu uyu guku bururi-ini. Matongoretio ni mwandiki munene wa kiama giki ni moretie ministry ya ugima wa mwiri kugathika mitaratara mirumu ya kugiririria murimu uyu kuingira guku bururi-ini, undu umwe na kugathika ceceni itiganite cia uthurimi wa murimu uyu na muno Makiaria riingiriro-ini riothe ria bururi. To now there is no result to that case that was suspected, and that I think is a clear indication of inefficiency in our testing system. Ona gutuika bururi uyu ndwandikithitie ripoti ya ugwatania wa murimu uyu, kaunti 20 na Makiaria iria irigainie na bururi wa Uganda iri ugwati-ini munene wa kwagagio ni murimu uyu, thirikari ikiurio ikorwo ari maitho kugitira muingi waguo kumana na kugwatwo ni murimu uyu thutha wa bururi wa Uganda kwandikithia andu 31 aria monanitie dariri ciaguo guku andu angi 6 makihurwo mukonde gukorwo marwarite. It is more important to create containment measures and to prevent occurrence of a disease in a country, or to prepare for it as if it's going to happen and then it fails to come, than eating the country when we are unprepared. Kiama giki ni kirutite mendekithia mamo ari gutigirira ministry no ni yandikithia aruti a wira ugima wa mwiri aiganu niguo guteithiriria kuhurana na murimu uyu, gukorwo na nyumba cia keheri-ini iria ciina mashini cia gutangikira arwaru a murimu uyu, indo cia kwigita murimu uyu ta PPEs, kuheana mathomo kuri aruti a wira a ugima wa mwiri uria mabati gutabania ithimi ciao hindi iria mari na murwaru ugumirwo ni murimu uyu. Maya makihanikaga urugamiriri wa thibitari wa Moi Teaching and Referral ni uritie muingi ndukagie na wagagu o wothe wigi murimu uyu, kuona ni mehariirie kung'ethanira naguo thutha wa muingi wa kaunti ya Kakamega kuonania wagagu muthi wa ira kurumirira mundu umwe uria kurerikana ni arekuirwo gukorwo ari na murimu uyu, ona gutuika uthuthuria na urathie na mbere wa gukurana kana ni agumirwo ni murimu uyu. Murugamiriri munene wa thibitari uyu Wilson Arwasa ni ahinyiriirie kuga ni mombete gikundi kia arigitani aria marihotaga gukurana mundu uria ungikorwo arwarite murimu uyu kurumirira gutabania ithimi itiganite hamwe na njira cia kurigita hatari kutheremia muingi-ini. We developed protocols to assist all the counties in this region, over 20 counties. Dariri cia murimu uyu ni urugari mukiru mwiri-ini, guturwo ni marungo ma mwiri, guturwo ni mutwe muno, kunogerera na kwaga hinya mwiri-ini, kuremwo ni kuria, ruo rwa nda, kuharwo na gutahika. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.